Ngiyavula uyimpethu ufise ngishawuva noNkulunkulu wami ngisho usayibuka kwenzakalani. Ngempela Unisika wonke lo zongena endaweni kanje efezi. Konke isikhathi esigala lo control emgqonyeni ususe emgaqweni. Efezi kwangithatha maybe 3 ukuthi ngize ngidle. Yeah kuthiwa uthi njenga manje ke ukuthi hayi kwaba amasonto awu2 ngaboza indlala phela ngoba indlala iyinkinga yabo ngeke mfethu uyibalekele indlala mfethu asikholedwa isizwe sikholedwa mntama yabo ngabona ukuthi hayi ngempela mfethu anginikele ngempela nami ukona lo mqomo lo yabo like kulo 2 weeks ngesikhathi uhleli ungakadle emgqonyeni wawudlana wawuphila ngani njoba ngangakadle emgqomeni futhi sasikhona indawo ethiwa cathedral esasijwayele ukuya kuyona njalo ekseni sifike sibambula yini manje njoba sasijwayele ukuya kuyona le ndawo cathedral igcwala nabantu bangaphandle yabo kubangiswana uzugcina usuthola lo uncane yabo lo ngabona wangitshela umuntu mfethu wathi hayi face musu ufuna unethenga ngoba wena ngiyasafika usadla kakhulu hayi mfethu sambisiye sisengala indawo zabelungu yabona endaweni zabelungu uphuma urich mebesho mina ephuma urich laphana mntamanje amakhekho ongakazi wadle ngisho ekhaya ngizimina hayi so wesibona hayi so besinyuke sekhona emajadini abelungu hayi misifike emajadini abelungu baqala abafisi sebadala ke bona oba master manje into eyinkinga ke lana emgqomeni sokhona abantu asebekade bafika bavela hey umqomo wami uxaye umuntu umqomo wami umqomo kanjani waphela lento ilahliwe lento lo ayibhaliwe igama azakhiphe ngisho ummese umuntu face afuna ukugwaza ngempela igwazela umqomo kuphuma isidumbu ubone ukuthi ayibo ngempela sophuma engihlehle ngoba phela mina ngisamusha ngihambi ngiye kulesi ikadajiwe sebethathe khona urich bathathe urich ngifike ngisi ngiyavula hey impethu ngalana kubanga lento enempethu into enempethu ayingese kancamela indlala ayingiqhubeke ngilongiluza kanjani ngiyavula impethu ngilongisaba ngivula impethu kwathi ngomuntu ngibotha ingephe phela ngizofa indlala ngiyafa manje ayibona nesikhathi naku seyahamba futhi ngiyabona abafacebook bayakhipha bayadla ngizimina ingeke sekukhala ziyakhona awazi ukuthi yini anonisa ingulube ngivele ngiyitshene kanjalo nayo accuse wami lo seceleni angitshena sayi face hayi shaya mfethu ukuthi uyayiphotha okwakho kodwa nje futhina sesajwayele yabona nawu uzozo futhi hayi nangampela ngithathe lo makhekhe la ngithuntuze intuthu wani ngishaya ngizwe wona ukuthi hayi urich wona yabona izwe sayona urich wona lo kodwa manje futhi kodwa manje usunenkinga kodwa manje ayikho into engizoyenza ngoba phela isisu lesi mfethu yabo hayi asikweledo mfethu hayi ngiqhubeke sambe ngendlela sikhalapha uvukene izinto eziright ezidayisekayo ingubo ezilahlwa amasulumane yabo kwesinye isikhathi abanye bathola amafoni yabo ukutholakala ama-glass izitsha yonke lonto yabo ngoba phela umzuzu ukuthi sibuye na something esokwazi ukuthi sidayise emarket sikwazi ukuthi sithole imali ukuthi sikwazi ukuthi sibheme lento esifunayo yabo ngoba phela is either ukuthi uthole ukudla noma uthole into ukuthi kubhemise udayise mfethu hayi khambe isikhathi hayi ngize ngigcine nami sengibona hayi sengizangena ebhemini isekhaya la yabo hayi sekumina nami sengumaster ke nami sengikwazi ukuthi mingiqala nguzwe ungakavuli yabo ngoba phela ufuna uzugcina usishekile usumaster usuze usungavuli ngokuthi ubamba uthi poto uzwe ngaphansi uzuza hayi urich ke ungakavuli class ecanga umnyama kodwa manje uyakwazi ubona njengoba namangi babamba dafisi babamba kanjani urich wena uphuza ubamba ebhedayo mina ngibamba ebhedayo ngixake bavele bathi 1 2 3 plastic aba12 athi 1 2 3 aphume nabayoma nabo le ukuthi buqama mnazi yayibona ukuthi ngixake ukuthi lofisi wenzani mithi usakhipha into irich izodwa ngisikuyavula mina umsangani ngisikuyavula amapampers nqwaba amapampers ukuthi ayingeke la ngisali ngifuni bengitshena nje ngisayi idlozi lamali ngifunda mina yikho lento ngiyeka le ayifithi hayi ungayiyeki face bekezela futhi nami ngangenza kanje bekezela futhi experience qhubeke ngihambe lo abishboda labo bavukayo la engivuka ninto esesikade sezindala seniphi sakho engibona
boss ingeke athi ungayiye ngihambe ngizokuvula omunye ngithole nami ngithole uKFC asebelahle ngithole namafruit asabanje ngithole nokungibotha hayi abeli amasulumane wona lahlisha izinto eziright awafani nabantu abamnyama abantu abamnyama bona benza show ukuthi bayacaba amathabo yibona into benza show ukuthi ugalo nje alishiya kanti manje ngala endaweni ereach ephezulu la uthola khona ugalo uthaphelele ubona kahle ukuthi le ndoda ifika yachafa yes usayisengiright yashiya yathi chocolate silepe esingakaze ngisibone tapha silepe so 45 rand so 65 rand silepe ngazi ngisidli ngisifica silunywe kabili ngisayingeke ngishona khona la ngiyashaya ngiyezwe usewurich lo ibolonto hayi ngikwazi namgcine sengingenile egemini yabo yabo labo plastic labo yabo hayi shuthi sikhamba isikhathi shuthi mesifika wabanya o plastic sewumina manje sifike ngivule asumpethe sekumpetha manje nami sifike ngivule ngiyavula ngiyabotha o rich la ngithatha ngibe eceleni ngigolozela abanye meqhamuka ngitshese indawo yami mina ngikhiphe labo beam la ngoba phela ufike ume ngaphandle ulinde security alenkathi security selikhipha wena ugijima qala ulisiza uzokwazi ukulikumele nami ukuthi kufika abanye abafethu yabo manje into enkinga akasebenza kwamanje abafethu bese beqhaphaziswa abazi uziswe emakhaya angafani khona abafethu abavele badabula oplastic ungavuka kanti plastic uright umuzi ufike uvule bese uthatha uphinde uvale ukuze nayo imoto abhemi sifike ku right hayi bese kuba macikacaka manje abafethu ke laba abanye abasuka emakhaya veza udabadaba umuntu ade vela avuka embedeni engandlulile nakhona nasemgaqweni wenza same thing lonke la umbona khona hayi lo vese nasedladini imfundiso bingekho mbamba khona la ku plastic ukuthi nje uvela dluphu ashiya kanjalo dluphu ngoba ngisonge mina yini lento ayishoyo ngizwe mntama angisonge mina ngivele ngivuke ngikhahlele ingubo lapho ngisonga kabili shuthi nawe into engafike sikubambe khona ukuthi hayi le ndoda le hayi ayisonge inayi vele ikhathele ingubo ishiye kanje ebongwa phela into oyenze ekhaya nala emgaqweni ufike ube yiyona mfethu akuhluki mfethu yabo kuyikona ukuzila usufike sekuwest kakhulu ngoba manje akasekho umzali ozokukhuza kade ekhabe ukhona umuntu ozokukhuza ethi hey boy silqa awuyondlule lapho wenza ukuzi lapha ebolonto ngoba uzofika ulale nala uyakhona emsebenzini noma uzofika ulale la uyowenza esontweni ebolonto kodwa manje mula uyazi usakhuza umuntu wenza nje noma yini snacks ebolonto ingakho sikwazi ukubabamba abafethu abeso lo benza noma yini ekhaya hayi lo wenza noma kanjani futhi imfundiso yasekhaya iyasala noma usukusemgaqweni yes mfethu kuba kanjalo mfethu imfundiso yasekhaya noma usesemgaqweni still isukisakhona yibona yikho ukuthi phela izinto esezenza ngenye indlela ngoba manje akasekho okephi okugadile okulusayo so mfethu uyaqinisekisa utshela umuntu osekhaya ukuthi uma engathiwa uwele idakamizweni yes definitely sure uzodla emgqonyeni definitely sure mfethu ngeke angadla emgqomeni mfethu ngobani isisu asiphakelwa and futhi inkunzi ngishathu ukuthi wena uphila ngenkunzi ngeke uhlezi ukubamba inkunzi njalo kuyenzeka ushwebe futhi kuyenzeka ukuthi uthothi uyayibamba ushawe ubone ukuthi eyincishe ngashona ukushona kwakho ukushuthi uzobuyisela kephi ukuthi ukwazi ukuthi uye kulabo sinawane la abavula imgqomo kwamanje uvula umgqomo ungahlukumezi umuntu usungakhalisa umuntu and futhi ingakho namasulumane amaningi asevele ethi mephuma ekseni emsebenzini akhipha isikaftina sibeke eceleni komgqomo izolonto amasulumane mfethu aphilisana ngifuna uqamba amanga mntama ngoba usuze nje ufika khona le phezulu afika akhiphele isinkwa akhiphele ijuice ayibeke eceleni ayazi ukuthi uma ufika usuzobheka lezo zinto lezo uqala uthatha ukudla ukuze uzokwazi ukuthi mfethu ungekudle lokudla lokungcolile izolonto mfethu ngoba nabo bazwisana nathi mfethu ngoba manje bayazi ukuthi njengoba sangena esidakamizweni asingenanga sesithana sangena ngezimo engafani njengabanye abafethu abanye basemaceleni nabo abangena ngezinye indlela mayelana into zasemakisa ibona uthi mhlawumbe bakhula kuhlupheka noma ukanjani kodwa umuntu azagcine esithi ukuthi ngikhiphe istress asikhiphele khona la njengoba ngangichazile ngale
nowadays ukuthi iyasiqhuba isikhathi lento eyizwa lonto mfethu uyawazi umuntu ubhemi uzubone sekuyintambama ngoba manje usukhohlwa inkinga zakho yebo lonto lapho uma wengane yakho akhipha isisu eyizwa lonto mfethu iyakuphatha kabuhlungu lonto kodwa manje musubhema into esuyidlulisa yonke leyo nto leyo yabo angisho kodwa phela ukuthi abanye ababheme ngoba kuze bezokwazi bakhipha istress ngoba iyingozi ekugcineni njengoba ngisho iyafa impilo yomuntu njengoba neyami isifilota kuyikona ukuthi ngiyayikhuthaza ukuthi ngikwazi ukuthi uphinde ngibuye ngibe umuntu eyizwa lonto bese ya so bafo singabambezela ababukele ekhaya ukugcina kwethu ukukhuluma sasikhuluma ngendaba zeingane ezifunda ema-university ngoba wena wafunda ecollege kodwa wakwazi ukuthi uhambe uziyosebenza eTransnet kuneingane ezothatha kancane ama-college nama-TVET zonke zifuna ukubuthelana ema-university wanqamuka usazama ukuchaza uhlahlela abantu ukuthi no konke kuyafana ngoba ekugcineni iyodwa into esiyifunayo mfethu wanqamuka lapho mfethu ukuthi sabachazela abalaleli ukuthi ungazi ngokuthathela phezulu ukuthi i-university costly kuncane lokhu kukhulu lokhu yabo kodwa usukungenile khona uyakwazi ukuthi ubone indlela ekufundwa ngayo indlela okwenzeka ngayo ukuthi hayi lento le into efanayo ngoba ngokuthini namtama iyakwazi ukuthi kuthathe ikubeke kulesi sigaba lesi esiphezulu okade uzosithola kanikathi use-university kuyikona ukuthi kuhlukana ngey'tep ayizwa lonto njengoba nami ngakwazi ukuthi ngingene khona kodwa nganginothando lokuthi ngiye-university kodwa ngathi sengifikile sengiphakathi laphana ngakwazi ukuthi ngikuthole lolu sizo lolu engangizolithola kephi e-university lakwazi ukuthi lingithathe lingifake kephi kaloliwe ngakwazi ukuthi ngisebenze nami ka-Transnet ngahlangana nanabantu ababese-university ngasasebenza senza into efanayo nabo ukuthi noma indlela ingahluka kodwa i-destination iyi-one yes kuba kanjalo mntama njengoba ubonena nasebhayibhelini ukuthi indlela ziwu-two kukhona indlela eshona ngala nengala kodwa ekugcineni siyahlangana izona into sibe into eyodwa into kanjalo le njengoba ukhona umuntu uthothi umuntu kade umbukela phansi kade edla kobhemu kodwa sekuyahamba after 3 years or 5 years usuyamfica lo muntu usumfundisi useyashumayela wena vese wakhula vese ekhaya ubaba wakhe umfundisi ukhula vese ushumayela usuyafika lapha phambili usuhlangana nalo muntu lo okade umbukela phansi kade edla kobhemu njengami usungifica nami sengiphethe ibandla senginebandla lami eyizwa lonto into efanayo nje ukuthini nami kade ngifunda eCoastal wena ufunda e-university kodwa sesidibana kephi sesidibana emsebenzini okephi ophezulu understand lo ingakho ngisho ukuthi abanye abantu bangakubukeli phansi ukuthi usibani ufunda endaweni ethize umuntu usibani ufunda endaweni ethize ngoba ugcineni usizo into eyodwa into efanayo sonke soyifunda nabo abantwana uma kuvela ithuba lokuthi uye-TVET noma uye-college libambe ngezandla zombili ulisebenzisa ube serious yes ube serious mfethu ngoba impumelelo izoba khona lapho kulona ungayigxeki ngoba uthatha ngokuthi wena hayi ngeke lokhu ukuthi hayi lokhu ukuthi cha ungakuthatha kancane lelo thuba lelo lisebenzise ngoba okunye kusuke kwamandla abazali yizwa lonto manje ezinye ingane libuye zithathe ngokuthi ngoba ukuthi hayi ngizohlala mina ngizohlala ngilinde ngi-apply noma ngilinde ibhasari noma kuwukuthi ngoba umngane wami kuyena efunda endaweni ethi cha wena zisebenzisa leli thuba lelo onikezwa lona ilona ezokuthatha liphumelelise izwa lonto phezulu ngoba awazi ukuthi uNkulunkulu ukubekeleni ikusasa ilento engangikhuluma ngayo kulokuya ukuthi ikusasa awulazi ukuthi lilelephi izwa lonto phezulu ngoba ungenza kanje kanti ikusasa kumi ngenye indlela ngoba uthi wena before usasebenza ubupha osinawa no 5 rand kodwa namhlanje wena usucela u5 rand mina sengicela u5 rand njengoba ngangithi mingihamba noma wengane ngila eThekwini uthi ngicela abafethu hawo imfethu uthi ngibona ngiphuma ka Shoprite ngiphethe igross hawo imfethu hamba kanjani hamba right lokish ngoba khona leli gama leli isilokish ngisho umuntu engakwazi engayena wali lokishini la ngakini kodwa isikele imsethi ngase sishaya bese hey lokishini ngisawazi hey first ngagcinani lo yawenze phela ithiger lapho lokish hey nami ngiqaye uze lo manje ushanga ehlehla lentshebe njengami kanje esho nje kodwa ngoba ngiyasaba lo muntu lo ngizomncisha lo 5 rand
thothi sengihamba ngedwa mhlawumbe ngibuye emakhaladeni angibambi inkunzi hayi wethi ngukhiphi ngoba phela abanye sebekhiphiswa yilo ukunikeza abantu ukuthi protection ukuthi miyeke lo malo protection njengoba nami ngangimtshela nomem ngithi hayi mebecela mem bobanikeze ukuze izokwazi ngoba phela lezi zinto lezi ziyakwazi ukunakisisa wena ubabona wabayafana wena ubabona wabafana kodwa abantu bakwazi ukunakisisa yabona ngomunye date usehambela ase sister yami yakhanya lo sister ye uzosikade sebezoyithathela bese P4 jonke ifoni ya 15,000 45,000 yizo lona uzosikode manje ukuthi lo sinawane buhlezi umneze uthi urand amashumi u3 usizokwazi ukuthi ini akhavele yizo lo nto face nayona enye into ke nami ngagcina sengiyifunda sengiyibona njengoba nami ngangikwazi ukuthi ngisa right ngibanikeza abaface ayibolo ngoba ngangazi ukuthi egcineni abafisi lapha yebo kanti manje angazi ukuthi nami ngizogcina sengibuyela khona la emgaqweni kade kwenziwa khona lento abaface mfowethu ukuhlangana nabantu awufunda nabo noma usebenza nabo ungasichazela uthini ngalonto leyo nami ayibona ke lo task inkinga kakhulu mfethu la eThekwini mfethu kwakukhona omunye umfethu engangifunda naye coastal lo mfethu lo shusashana ugesi shusikanti ubaba wakhe usebenza kephi kamasipala shusi njengoba esebenza kamasipala ubaba wakhe wagcina esemfake kephi la kametro ayishusi mfethu angizoyazi njengoba muhamaphara la eThekwini asigadwa yiwona umetro shuthi sirelaxile sibambula yini namfethu ayibona into siyophake sibambuleni imihla hayibonanga ubra wami ngangifunda naye coastal engihlehle ngidlulise umnisinawo ngizakadlula engaphambili ngilambile kodwa manje abantu angazi ngizoya kanjani lapha ngiphinde ngihlehle futhi yona isikho zishaka kimi nakho lutho bafethu yabo so hayi ulayini uyaphambili nje ngizibona emuva wena uhlehle osinawo futhi abadlulisana ayibona so imfisi yazi imfisi ngoba manje uzazi usufuna imfisi phuma ushona leyo igcine ngibange ngoba mfisi ngoba vese imfisi ngilempilo mfisi imfisi into engizwe yayibona ngizigizi avela sawe sika avela ngibingeleke njengoba ngisho la emhlabeni khona abantu aba-right abanenhliziyo right mfisi abangenankinga mfisi abakwazi ukusamela isimo okusona mfisi ayizolona ongeke futhi aqheke mfisi ayizolona angezwe ngayo sisika phathi kwabo abobra bakhe ngiyizi mina asikhamba kanjani mfethu asebafisa lomjida mfethu wayethopu kanjani mfethu ugesi bafisa sifunda naye uyena umuntu ongineza ama skills mfethu sineza ama skills mishaye practical lapha mfethu ku DP board uthi siyaxhuma lapha uthi i-lecture saphumile ukuze izobuya sekukhanya ama lights shathi wanya ku DP yami ikhanye mfethu asive izokhala la woza ngizi ngisabe ize wozo ma ngicela umnikeza ama plate awu2 lo mfethu mneze nama drink avela khipha u50 cabanga kade ngibaleka yezwa mfethu kodwa manje sengithola okungaphezulu kwalaba mfethu no50 yizwa lonto phezini amahloni yabo ayi khambe ka okay ngisidlule lapha ephathini yakhe khambe ngizithushu ngingafuni ke rank engasekhaya ngizithushu ukuthi ngihlangane nomunye umem engangimama doda usebenza eCambridge mfethu ngisikizi lapho ngipheza ama-calbots kade ngiphuka lapha pheza ama-calbot namathini ngiyokala hayibona ngizi hayibo lo yelo lona mingizi hayibo ubuhle hayibo mingizi athi inhlave la ngibona ngithatha i-calbots ngiyibhika athi hayi ungabusalinge sengikubonile woza la ngisikizi athi woza la mina ngiyabuya athi musu woza la ngiyayazi lento yini ukuthi uyabuya woza la ubuye yapi woza la ngibamba uthi ayikho into engizoyenza engiyize kancane athi yini kodwa sikhonani izimini yasiswami athi yini kodwa ngoba phela mfethu kade u-right uyisebenzela u-right u-grand inkinga yakhe ke ngizimini mfethu yazi asayibona ngiyazi ukuthi wangena kule nkinga le kodwa ngifethu othandaza ucele naNkulunkulu usakusize mfethu uphume ngoba siyakwazi ukuthi bu-right kanjani umfana o-right uyahlonishwa nangakini yebo lonto ney'ngane zakho ziyakuthanda plus lubunani iy'ngane zamantombazane siyacela abantu siko uyenze ozama ukushintsha impilo yebo lonto
isimina wena kunjalo ngoba uyabona nenindaba zeinkunzi ngisaze nje ubona ngiphese namakhaliphosi namathini kanje sizama wona ukuthi ngiyiphilise mina ngingabusazenza lezi zinto ezirong manje ziyabulala lethe ngisebebaningi abafethu ekade ngihamba nabo sebeshonile ayibona athi okay nanku u30 abevule lakuhlala khona ikhwama zabo ngoba phela ngithi usuyehleli la kulabantu abacheckayo ayi eboxini lakuhlala khona ikhwama zakho u30 abuya nginikeza yabo ayi ukanjalo ukuhlangana nabantu bangaphandle okade bekwazi uright kodwa manje musohlangana nabo la eSewini usuma napho uvele kube ngazi ungangena emgodini ucashe mfethu wa manje uyibona ubone ifuture iback yakho okade uyiyona mase ubuka bona ubone yayibona lonto ubuze bazothini mase kuba khona nalabo abanye basemarenkile abayinkinga ke mfethu abashayelayo uthi mungena nje vele ishintu so ayona wangitshela ifoni yami wena uyajwayela wena into ongayazi ishintu ukuthi ushona ngala ibishu usahlangana nosinaweni uvuza igazi naye ubule into ziphi mfethu ingivele ngasukela lapho driver mfethu wangibulala ngento kwazi mina ngathathi ukuthi ngambamba inkunzi kwasho kwacima wavuka imalanga engifuna ukusho ukuze ukube sinawane kunzima kakhulu ntakama kuyingozi ufa ngisho ukufa vele into ongayazi kakhulu lazi njengoba nathi sibuye singagundi sifana yebo umunye umuntu athi wambamba ngempela inkunzi usihamba nobra bakhe bayiphuzela avela kusukela kubulale ngento njengalo muntu washona kuMasgrave eyilalele emgaqweni umfethu baqhamuka ama-outer 5 ehambele phethe amabhodlela eceleni kanti khona ingozi ungayetshe waphula donsi itshe kwalidedela elele ebheke phezulu umfethu canga la vele lashwe ekhanda itshe mfethu umuntu mfethu ulele wangakwazi vele washona same time umuntu yebo lonto iyona lento engisho ukuthi kwakona lo parabes ku dangerous kanzima ngoba manje abanye abantu abaningi abasifuni abasithandi yabo kube khona abanye abasithanda abanekhe othi ngisho uyihambela kubona uvula uplastic njengoba ngikade ngikalapha ngizingayikalaphela avela siyeka lapho umntana moza la was nako 50 rand hamba uthenga isinko lapho uthenga idrink yabo omunye obonayo mhlawumbe ejeda uyithatha hamba webhema azozala imali angene ngaphakathi esitolo athenga idrink athenga upoloni athenga isinko akunikeze usigcwalise isisesweni lapho ubonke yabo uthola ibusiso naye njengoba nami ngangikwazi ukuthi umupho omunye umuntu ila na ugena something yize ungekugene same time kodwa lapho uNkulunkulu khona la ezokunikeza khona something ngoba usike unikeze umuntu kade elambile edinga lento kade edinga you understand kuyikona ukuthi akazi ukuthi uzoyithola kanjani uyangibamba kungenzeka ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi le mali owuyiphost nawana ungakabhemi iyona lebuyayo manje kuwena abantu ukucabanga lokho lokho ngikucabange ukuthi mhlawumbe ngithola something emgaqweni so mhlawumbe ngihambele emgaqweni mhlawumbe ngithola uwole noma mhlawumbe ngithola imali mhlawumbe elingisela ku 300 400 ngibonge uNkulunkulu ngisho mhlawumbe ngenzeka ukuthi uNkulunkulu iyona indlela anginikeza ngayo njoba nami ngikwazi ukuthi ngiphe abanye abantu izwa lonto ngoba anginayo lenhliziyo le empi yokuthi umunye umuntu ngimvalele ngaphandle ngiyakwazi ukuthi umunye umuntu ngimthathe nami ngimsondeze eduze kwami ngimnikeze ulwazi enginalo nami izwa lonto ingakho nami ngangiyitshena ukuthi ngithola something emgaqweni ngibona ukuthi hayi mhlawumbe ngiphiwa wavese nami ngiyakwazi ukudedela izwa lonto kuthiwa inhliziyo kaSinawane alukho nolodwa usuku emgaqweni oluhle noma olijabulisayo inhliziyo yakhe ihlezi ifile kodwa efe kakhulu ebengixolela umuntu nomkhuhlane efe kakhulu eyomzali uthini ukuphawula kwakho kuloko baqinisile mfethu ukuthi inhliziyo yaSinawane mfethu ihlezi ijabulile ukuthini bese yonke into osuke uyidinga uyifuna uyayithola and futhi njengoba ngishilo ukuthi uma utholele le drug leli uba cool ukhohlwa kuwo konke izinto ezizakalayo esazowenzeka izwa lonto kanti manje egcineni la emuva ushiye umzali ekhala njengoba ngisho ukuthi bayakhala umama baningi bayakhala ngendlela esizona omunye othi edlule emaphaki ebona ingane yilele zibheke phezulu akhala athi awunkoda Nkosi kodwa Nkosi ngaze yami kephi izwa lonto mfethu
njengoba nami umzali wami esimebona omunye umuntu ayitshena ukuthi mhlawumbe umina azasondele eduze wakhe bese yafika hayakuyona ingane yami yayizwa lo ya kodwa thina la sike sikhona thina suke sirelaxele singenankinga siyijabulele ngobani suke sofuna lento suke sifuna ukuze sikwazi ukuthi sibheme leli drug ekuthiwa iwunga yizwa lonto ya into kanjalo le mfethu. Bafo ungathini ngalento yokufa kweingane noma yokufa kosinawane abazali begcine bengazi beze bengcotshwa uhulumeni kungathini uPaul kwakho kulokho because kunomzali osahlele olindele ukuthi uyobona ingane yakhe ingena kanti ingane kade yashona. Yes yabo lonto idabukisa kakhulu lonto ngoba isiyenzeke times yenzeka nami ngikubona lo ngangihlezi ngikuzwa kwenzeka kodwa sekwenzeke times ukuthi abafethu bashone ukuthi siboshona azagcine sengcotshwe umasipala ngokuthi angatholakali ubone ukuthi umzali usiyafisa nginani ukuthi athole ithambo layo ingane kodwa manje angazi njengoba abukhona abafethu la abanenhliziyo ezimbi ngengibasho ngegama abakwazi ukuthi umuntu bamthathe bahambe bolala naye so mhlawumbe bawu10 bahluko ugavini balale nomuntu wesilisa bese beqeda lapho ngoba bazi ukuthi uzobabopha bamthathe bambomgumbela umgodi bamfaka emgodini la engeke atholakale khona umzali lapho uyayifuna ingane yakhe uyehle wenyuka ingane ingatholakali beside lo abangcono la abatholakala baze bongcotshwa umasipala inkinga yabo kusuke inkinga le engibhekene nayo nami ekade ngisazoyikhuluma la ku storyini sokuthi thina usinawana abaningi asikwazi sidinga engazuthi singakhona umuntu okuphushayo uphenduka ingane encane ngathi ngingabeka kanjalo ukuthi ugcinisa uphenduka ingane encane mekufanele wenza into izolini kuba le emqondweni kusuke kudumani idrug into ebalekile awuyenzi wena mususinawane ezwa lonto mfethu ngisho ibaleke ngalendlela njengami njoba kagcina sengiloste iID yami le kade ngisiza ukuthi ngithole u350 ngikwazi ukuthi ngiyo-order njoba athi ngisazofika lapho kulesi store kodwa kodwa manje naku angiyenzi izwa lonto ukubona lokho ukudalelana okudalela ukuthi umzali wakho angakwazi ukuthi akuthole musushonile ngoba phela musushonile ungenayo iID kuba nzima kakhulu ngoba ugcina usuhamba uyongcwatshwa wena umasipala ngoba manje awutholakali owaziwa ukuthi ubani yangithola mfethu kanti manje munayo iID uyakwazi ukuthi beyithole ephaketheni bakwazi bakwazi ukuthi batrace ngawo bakwazi bakuthole noma ke ungalimalanga kakhulu bezokwazi mhlawumbe basebenzisa ama-fingerprint akho bakwazi ukuthi bakuthole into kanjalo. So mfethu uke wathi nikena wagcina ngesikhathi usuphuma endabeni zokuganga angazi kunomngane wakhe enanidayisa naye kanti anenzani. Mfethu shuthi ngoba sengingani babala la kubalaleli ukuthi benginabangani singiye ngaphansi sengingashonela abangani abathathu kodwa laba bokuthi sengibabalile sebashona lo yedwa uyena bekade ngambali ngokuthini inhliziyo yami ibhlungu ngaye ngokuthini bese kuyi best friend yami yena bewumshana ngimina emncane nginami kuyena umuntu ekade sengimbeke close ukuthi sikwazi ukuthi siqhubeke senze ukright yayibo lonto ngobani ukubamba inkunzi nokuhlukumeza abantu la ngaphandle bese kusenzela nathi sigcine sesinesicwaco yayizwa lonto sesingasabi nenhlanhla sigcine sekusukudla kwenduku njoba ade ngichaza ukuthi uyangena vele ishinduku erank ungaziluzi ngazimcela ngathi mina bra wami ngicela ukuthi hambe sophathisa abantu abadala mfethu yayibo lonto sithole nalabo 500 2 hayi nangampela angabi nankinga umshana hayi sihambe sibaphathisa abantu abadala siphathisa umama basithiphe ngalo basithipha wona yabo hayi sibuye seyibhemela ikhamba isikhathi ngilinde ukuthi vese nami mase kuphela inyanga ngomhla ka6 ngizothola labo lo 350 lo engizokuthola ukuthi yabo ayisambe isikhathi nguthole lo 350 silo siphathisa bomama siphathisa omama uthola u350 ngami ngothenga ama-juice ngithenga i-drink o-repost yabo lokho e-repostani ngibuza omunye mfethu ukuthi usudayisa ngento ekanje wenza kanjani athi hayi uyangimesishisa athi hayi uyakumaPakistani la usu-order kuwona akwazi ukuthi akushintshele izwa lonto mase ukhipha lo mncane ubuye nangampela sihamba namshana siyadayisa siyithole la u120 to 50 rand 70 rand izwa lonto ngoba phela sasaqala nathi
angene egameni yabo. Okay, sambe ngimtshela umshana abekezela ayikho into esoyenza. Okay, mengithola 120 sothi ngihamba ngiyothenga iplate asengeke sika asamsobhema ngizimina iyona into engayifunile umshana imali mikhona kufanele sikuthenge ukudla lokwasesiswini esingakwazi kade sikuphela inyanga sagcina ukudla emakhaya thina ngisasikwazi lokudla sigcina ukudla amagwenyi sidla oqwela amakheke lawo amaprogram sidle namakheke lawo ama chips lawo ama chip lawo aship yabona asakwazi ukudla ukuzokwazi usinikeza ama vitamin manje umshanami avela athuki kanti manje mina ngimdala ngiyakwazi ukuthi ngimtshele ngizimshanami okay mesinemali kanje siyohlala lapha eRing sidle sithenge leli plate lela 45 rand enogalo enama salad silishaye ngempela umshanami ayadideka ajabula anconcoza asho ukuthi hayi ngempela irice lento nampela sivuye ngakusasa futhi siphinde samsodayisa nayo boy sihambe sibangena sibangena workshop sihamba yonke indawo siyabangena phethu boy ngaphethu boy la shuthi umshanami ngifuna umfundisa lento yokuthini mfethu umuntu ngabantu lemhlabeni izwa lonto mfethu umunye umuntu ungambhekeli phansi mfethu ungamlahli izwa lonto nalento leyo yokushare ibaleka kangakanani into yokushare emhlabeni. Okay, umshana ngibose ngathi ayimzwisisi leyo nto yabo. Hayi sambe okay ngumidesi umshana vele esihambe rank unenhlanhla boy avela athole ngolesi methola ngolesi ngizwe ngahe ngibemese sika ngisimini umshana oza ngala ngize ngala mase ngiyaqhamuka afike ezingasethwelesi afika avula olesi mase siyavula 3500 olesi inohlweze eceleni angaze ngifine ingoma ngasilula hlweza legijimela wo 7 rand 8 rand elona ngisimina boy hayi imali ngaka ase ngithi ngibona olesi la ngawucosha ngayibuka sinduba sengiphuma ngala ngabona nane trust yakuthi kuba umunye bezovela ngifohlozela ngoba phela usinawani unjalo mekade umsiza yena mase notho uvela fohloza ahamba yodla yedwa hayi uboy ngimthangisa mina boy lalela lana into esoyenza angisimina nginaso store kodwa sashort ngiho edit store sami nawe ngiyofundisa store sakho ukuze sokwazi ukuthi siphilise manje boy izwa lonto mfethu ngoba manje khona into engifuna ukuthi senze ezokwazi usijabulise njengoba wahamba vese kukini wonini ngoba wahamba etshontshile phone yasiswakhe bemdinela waseShestaville uboy lo mina ngwakantengezi. Okay, hayi sambe ngimodele ama USB cable ama charger. Okay, mina ngeda ama perfume yes ayishuthi sambe sidayiseke nayo sidayise ngene mama yezi mase ngiyabona ukuthi iyahamba business kancane kodwa manje hayi ngalendlela vele ufika umqondo ukuthi yazi boy cathedral kuyagezwa iyawashwa mshanami asambe zigeza siwash sibe clean singalosinwa kanje ngoba manje ukwenza kanje into istore sesihamba kancane emshanami ahleka senge mina ngiyakutshena sahambe boy indaba inamanzi yasaba amanzi akafuni phela lokhu agcina ushamanzi ase ngizimina ayikhohlwa lento ukuthi idamula ugufti lesimali sesoba nayo ungalozwana abantu kuthiwa amanzi adamula ugufti lonto asambeni boy ayina ngempela sambe no boy face ashamanzi shayishawa lapha shayishawa siwashe sibe right sibe grand siphume insipho vese ithengile sinuke kamnandi siyabangena hayi ngempela abantu abanankinga bayathenga bayabona ukuthi mhlawumbe abantu abayisiwela emalokishini kanti hayi umgole ukuthi elala ngaphansi kwebridge abuzeke manje bura asowenza njani isitoko singizimina akhule sengifune yonke into ngathola mshanami yabo la mase kuyintambama khona umunye umama esiyakuyena ungasemakezi efike simnikeze 10 rand shuthi 20 rand simbekele obhaka futhi sathenga obhaka wathenga ubhaka wakhe ngathenga owami ukuze sikwazi ukuthi isitoko sesihlalise khona lezi engafani nama drink izwa lonto lezi ama USB konke lo ama perfume sihlalise khona akwazi ukuthi akugcine yabo. Shuthi nangempela ke sisikhulumana nalomama ukuba into eyodwa naye ne-idea yami ngalahle ihlala kuyena izwa lona hayi shuthi nangakusasa sivuke sisebenze wona lo msebenzi nawo boy yabo asisebenze lo msebenzi nawo boy uboy ke unenkinga ukuthi methole 180 200 if ufuna nje afuthi izwa lonto abumalume yebo lonto
usanalo mqondo usancane yabo manje mina ngithothi ngisanebhadi ngithola u50 60 rand yabo lo ngithi mina boy letha la ngiyiphatha imali ngibona seyibobe ngithi mina boy sihlanganisa imali sevinto azi ngeke ngiboze ikuphatha kabuhlungu ngithi mina uNkulunkulu mase ngidla ngithi uNkulunkulu ngicela ungisize ngiyacela nami ngibe nenhlanhla ngikwazi ukuthi kube khona something ngithola ngimkhombise lo mfana ukuthi emhlabeni uba umuntu kanjani komunye umuntu okwazi ukuthi uyiphili ube wedwa uphile wedwa lemhlabeni manje na ngiyambona ukuthi usanalo umqondo lo cela ungisize uNkulunkulu hayi nangampela sambe ngathi ngihambela kusuku after 3 days sikade siphanta ngihlangane nomunye umedem wangasekhaya awesikho siyaputhatha ngithi mina wa rising ngithi mina uhlanganisa njengathi manje inkunzi asayilokuza Mr sakho kanjani ngichazela athi hayo nangu 300 rand ngohamba o8 uphinde ulokhuza ezinye izitoko ayinaphela nguthathe ngijabule ngibonge ngincucuze ngihamba ngothenga amawashi ngithenga ama-owalesi laba amaleta yabo lo ngisisu ku-8 isitoko sami yabo naye uboy ngithi ukuthi fafa ama-USB yabo lo nto ngaphela angifuni abe nenhliziyo ange ukuthi usika manje mina akasangi-edeli kanje kodwa nowanga ngam-edela ngithola imali kanje yabo lo hayi nangampela sibangene ngiyithola imali elayithile ngoba into zami engangisengiyi-odile ziheha abantu yizo lo nto hayi ngithola imali elayithile mase ngivele ngithi mshana ibambe lo 300 uhlanganise nalo 80 rand wakho ube into eyodwa imali ethu sobo2 yizo lo nto aqale kube ngazuthi ngiyamtracker noma yithini ngithi mina ayikhululeka asambe yabo sambe fish umfundisa ukuphila nabantu ngifundisa ukuphila nabantu manje ngiyamakha ngiyamtshengisa ukuthi emhlabeni ku kanjani yabo lo sivuke ekseni sambe siyosijama Kellogg's emarket shama Kellogg's manje yabo sesisha njengasemakizi manje ngimkhombisa ukuthi manje imali lento khona lento le kuthiwa imali iyasetshenziswa mfowethu yabo lo nto it's easy come is easy go yizo lo nto mfowethu imali khona ngafunda ukuthi uyibambile ungayidedeli awuyitholi imali ifuna ukuthi umukade unayo ufuna ukuyidedela ukuze izoqhamuka ibuye futhi yizo lo nto nami ingakho ngakhetha ukuthi mase sikuthola lo sikutholayo okay lesi siyabhema kodwa manje ukudla siyakuthenga yizo lo nto ngesaya lapha eobhemu ngoba manje uNkulunkulu uzovela siphuce lenhlanhla le kade sesitholile sesiyona manje mebona ukuthi sidlala ngayo sithenga ama-drugs njengoba kwenzeka kumina ukuthi ngisemsebenzini ngeholile imali yomsebenzi kufanele ngiyothengela ingane zami ngiyothenga idakamizwa kanti bazovele bangishaya ngochoki wemali uyacwela imali engango-900 yonke yizo lo nto ngabona ukuthi ngishawe inkosi ukuthi i-wrong lento engenzile manje ngiyabona ukuthi shuthi ngafunda yezo ngathikha emqondweni wami ukuthi kwaba wrong lokho shuthi nalana nje base ngiphanta kanje ngaphinde ngafika ngifuna ukufundisa uboy ukuthi kuzoba wrong ukuthi muna something ugijima othenga idakamizwa kuphela ungakuthengi into ezolokhuza umzimba wakho yizo lento ezojabulisa umzimba waphela ngale ujabulisa umzimba ujabulisa nawe ukhodi nawe abantu abangasekho yizo lo nto futhi hayi shuthi uboy kungene lo ngibona ukuthi hayi usiyaqala usiyakubona ukuthi hayi usika ungenza umuntu mfethu lento angenzayo i-right yabo sengizwa ngayo mase hayi sika nanku 120 ihlanganisa hayi singahlala kuwena ngoba wena umdala ayikho inkinga yebo lo sengiyabona uboy usiyaqala ukukhuthala manje usikwazi ukuthi abe umuntu okay umshana nami shuthi njobe edayisa ephatha ama-USB shuthi sahlangane nomunye umfesi yabo odayisana ama-USB cable okay shuthi lo fesi aboleka i-USB okay amnikeze umshana ayisambe iyayisebenza lo USB ayisambe sidayise siqhubeke sidayise nazivuke ekseni sidayise senze zonke izinto shuthi uboy sisendaweni shuthi siyobhema manje sesidayisile si-right siyobhema okay shuthi umshana nami lo mfana lo abuye afuna i-USB yakhe hayi bathestane noboy yabo lo nto ngiphume ngizwe ngamanye amantombazane say khona umfana lo kade ethestane noboy ethi wamnezi i-USB engasebenzi la izombamba khona uzomlimaza ngake kusayibo ngoba lo ngangikhona nje emnikezi i-USB ayilama i-USB so order ngisuke ngihamba nayo boy ayasebenza uma-USB hayi lo shuthi usithatha
sasancane intwana ngoba naye wenza lo msebenzi sasancane intwana ukuthi ngifake emsebenzini isiyaphusha isiphatha imali esayaqathuka njengoba iqathuka njengaye izwa lonto manje futhi usenesikhwele njengoba ngangishilo ukuthi khona abanye abantu abamnyama abanomona abangafuni ukubona umuntu eyaphambili izwa lonto first manje mina ngeke kube lulu usibangene ngoba manje ngimdala futhi nginanesithunzi yabo ngoba ngiyengibona nanokuphanta nanokuthini babe ngithanda sisabamba inkunzi bengibiza ngoscore ngoba ngangishawukha indoda iqonde ngoba ngayidedele ngathi sofika lapho yebo lonto ayishuthi uboy sithi angitshenele story okay ngitshene nala amantombazana ayisamba yabo bese kuthi ngomuntu ethi siphante kahle ngithi mina boy ngicela ukuthi njengoba kuyisonto uhambe sihambe eCambridge kusakhona uCambridge lapha ekhona emarket uvulwa early uzohamba uthenga amadanone uzobonela kumina nawe uthenge lento engithengayo ngathenga amadanone ngathenga amaKellogg's ngathenga upoloni ngithenganga nje into enkulu njengolokhunjana amarama amafutha ngathenga lezi zinto lezi ezincane ama-apula obanana ngithatha lokukalwayo okay ngamtshela boy ngiyagibela ngiyakande ngezi sekuseni vese mhlawumbe owo-past 8 sesibhemile nawe ugibele uyekini lezi zinto lezi mina ngiyoyishiya ngiyoyinikezwa abazali bami ningane njengoba sengiphanta kanje nawe ngicela ukuthi ugibele uyekini ufike ubanikeze kini nangampela umshana agibele ngigibele nami ngifike ngibanise ayijabule ingane zami jabule no-Olethe awuyini siyasibuza mina ngizangibamba inkunzi ma izinto isitore kade ngithathele imali yo-350 ngaphiwa nomunye usisi ngahlanganisa ngizinto kade singiyibhantela ngoba sengibalela inkunzi ma yabo njengoba ngilinyazwa kanje nabantu befa manje ngibona ingcono ngiyiphilise ukuthi ngidayise izwa lonto hayi nangampela mise sibuya hlangana nomshana ntambama emshana naye angisho useyi Olethe lijabulile la ngitshena naneqiniso sisela ithenga ifoni yasisi lento ungenzise yona sikha ngiyabonga ukhombise wona ukhulu ku right yabo nangampela ayisivuwena kusasa sidayisa ngiyabona sesiyazwana nalofana lokwakhulu yebo lona sisi ngisangenile lapha nangu lofana lo shuthi ngokuthi wangibona ngingena aphume fast ahlangane namshana ejeni mhlawumbe ukhona imali ekhona athi imali ihlala kumina kanti nami shuthi ayisingitshenile into ukuthi ngoba emncane umshana bangambamba inkunzi bayithathe kuyena njengoba bese sibambana inkunzi izodwa kanti manje kumina afika amfirela angayitholi ayijeli mhlawumbe khona eshafa khona vela donse ummesa vela ushaya la enhlizweni kumshana yabo ngithi ngimenyeza ngiphume fast mase ngiyaphuma sebalekile lo sikhotheni lo umshana nangu sincike endongweni awu boy yini boy hayi sika sengikwazi ulofana wespina kanje igazi liyopha lapha hayi buba face ngizama ukuthi ngicela odriver laba lapha ukuthi bangifonele ambulance fone ambulance khona lo mkhuba yemfisi ukuthi mekulimala isinawane noma kwenzekeni kudonsise babuza ubani loyo olimele umama ugogo ngwini kuthiwa hayi isinawane iphara kuthiwa okay ayisethumele ambulance idonse yona into esenginakusisile lethe ukuthi uma kulimala iphara noma kusinawane iyadonsa ungakuthi ngisho abantu bembona ulele phansi labakujomba abanye bakudlula ngobani usinawane mfethu leyo nto le ibhlungu ngoba manje sabantu siyafana akusho ukuthi ngoba usinawane ulale emgaqweni kodwa manje usawona umuntu usuyinje usisilwane leyo nto le ingiphatha kabuhlungu umkhubo osugcwele lethe wini usebewenza kakhulu ongekho right mhlawumbe nakwezinye indawo bakwenza kodwa nje lethe kuni into esenginakusisile izwa lonto hayi nangampela idonse indaba yeambulance ifeso ngoba mhlawumbe umshana wami wayizosinda engize ngigijime ngize ngilayo epolice station ngenyawo la metro uncenge uthi usufonele ngithi ngifonile uvela ufone wona ivele isifike ngokusheshsha ngoba isifonele lo metro ifika isophe kakhulu intwana mfethu yebo lonto bathi besayifaka ama drip bese umntwana vele yaphola vele yashona phambi kwami engasho ngathi inhliziyo yami yabhlungu nangu umshane esefa and plus umuntu kade sengiphilisana naye kanje stress singibulala engivile ngibheme kakhulu wena le mali le eyikhona yokulokhuza yabo kodwa ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngidayise lezi zinye izinto yabo ngihambe ngise-workshop ngithi ngisayihlalele workshop sibuka labantu abadansayo abacula abenza izinto yabo shuthi angangihleli ngabhlungwana shuthi ilahleke i-ID yami ngoba ngangiphatha le ID le ekhadi yabo le uqwembe
shuthi ilahlekele khona workshop okay sambi ngibuye ngiqhubeke ngidayise ngisengisadayisa ngihlangane nomunye ubaba erank hayi thama nathi perfume la u100 Hugo Boss inwa kamnandi right time yabo ayibamba ayibuka ayikhuleka mfana wami yabo engiqhubeke ngithathe ngijikele ngale ngisakhuluma nama customer qhamuke indini hey uncle how are you hey fine uncle hey I'm selling the Hugo Boss hey number 1 uncle is 150 uncle hey overlasting uncle ngibamba ukuthi naku India labantu India pure India labantu uthi ngikhiphe lo 150 hey ngiyithatha right vese siyangiphelele ekhaya ngibamba uzawo umuntu omnyama unjani umuntu omnyama ngizodayisa into efana nale ndi ngo100 leli India lizodayisa ngo150 kodwa wona uzoyithatha kulona kumina kodwa uthe wena right imali ayikho ihlangene kunjani kanti emhlabeni ngithule ngisho ukuthi yazi iwrong lento abayenzayo ukuthi sibhekisele umuntu omnyama angafuni ukuneza omunye umuntu ukuthi athuthuka ephambili kodwa amandiya anikindi yazoneza 150 wonke kodwa mina ngeke efana ngoba phela lento endaweni eyodwa sonke kodwa manje mesikushayana ama prizes wadayisa ngayo izwa lonto face engibona ukuthi inhliziyo yami yabhlungu engisho uze kodwa nonomshana ngoba kasekho ngisaka kodwa ungibless umshana nami yabo ngiqhubeke ngihlanganisa obhlungu wefesu wathi sekufika isikhathi sokuthi ngiyolokhuza lo 350 anti silahlekile bese ngiyozama mase ngiyathola khona umuntu wathola i-idea yami ofrodayo ngayo yezo feso ugebengu obukhona hawu kanjani ayithi awukhona umuntu oseholayo ngayo idea yakho warawish yebo lonto hey manje mina ke feso nje bathi ngichaza ukuthi musenkingeni ama drugs ukuthi ngeke kube khona umuntu ozokuphusha ozokwazi usucceed ungakwazi ukulungisa into ungakwazi yizwa lonto feso ungakwazi ukulungisa into ezifana nalezo ngagcina sengiyekelile ngaphinde ngabuyela khona la enkunzini kuyona le ndaba lekade sesizoyichaza na manje ingakho ngeke ngicele nakubalela umuntu ongakwazi ukuthi angisize ngikwazi ukuthi ngisizakale ngiyithole i-ID ngikwazi ukuze ngizokwazi ukuthi ngiphinde ngikwazi ukuthi ngibaphilise nasekhaya yize ngisalinde usizo lokuthi ngisizakale yizwa lonto ngoba phela ngiyazi ukuthi ngiyeshesha ukuthi ngisizakale manje ukuze ngizokwazi ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphante ngalendlela engiphanta ngayo ngikwazi ukuthi ningane zami ngijabulise yebo lonto face ngoba manje angisayimisela ukuthi ngiphinde ngibuyele kule nkunzi kade sengibuyele kuyona ngoba phela ukuhamba kwakho umshana kwangilimaza ngalahlelwa na-ID ngagcina futhi sengibuyela khona manje kule nkunzi le kade sebengibanga abantu sebengifuna ukuthi sebengibiza ngoskora bengihlohla bethini bethi ndoda ngicela ukuthi face bengibanga ngicela ukuthi siphante nawo ngoba phela ngazi ngabe sengidla nanokudla futhi sengibuyele futhi ngazi sengibuyele ekhaya bese mina ngiphiwe ngidaliwe ukuthi umzimba wami emkhulu yebo ayi manje nje mesiyophanta bangibanga ngala nangala ukuthi ngoba bayazi ukuthi nje mina nje mengashawukhi ngishaya indoda nje khuma amate ube ngazishayiswa i-truck ubona umushayiswa i-truck uthi inteke loda lisala lapha lihlazeli noma ngabe lifase noma selifase tight ngishadlule ngikutshoza kube ngibangwa abafisi abadala ngoba manje bayazi ukuthi imisiphethu sika wenza show ndoda awusixoxa le ndaba kaKhe mfethu ubani unifundisa lena angithi uKhe umuntu mayebanjwe ngawo uyaquleka yes mfethu avuke kodwa ngasikhathi ubani wanifundisa leyo nto leyo lo wakhe mfethu shuthi into eyaqhamuka ejele wena mfethu njengoba kade ngikutshela ukuthi izigebengu zinswempu zishayiwe mfethu yabo nje ngayo yonke indlela mfethu okunye phela ngingikhiphe njengoba ngifront kanje ngoba manje kuzobe ngazi kuthiwa manje ngisigwegwe khona lento ekuthiwa isigwegwe shuthi umuntu osekhipha isikawuti esikhipha nanemfihla yebo lonto okay mfethu into eshuthi ayidala ukwenza ukuthi mhlawumbe kuboshwe labantu bangaphandle abanzima ngoba phela labantu lawana abayididela into yabo yizwa lonto mfethu mesigijele mhlawumbe sisuke ePhayintana ukuwola siya ngaphakathi kwesivili uzothi ungena uphesa umbhonqo wemali into engako obonayo ifoni uzothi uyambona umuntu ngeke ayidedele lento akafuni uyagoloza ibaphazamisa
Kumele ngivale le ndawo le. Uthi manje uphese umgqomo imali engakanani uyabona ukuthi ngeke ayidedele. Manje yona into ayisisiza ukuthi kube khona umuntu othe ukuthi ngoba manje ngisho ukuthi uScore ungakanani mushawe ngokhiye udedela wasana uzochame izolonto futhi uzudedele futhi ngani kasi usubonalo ukuthi uyaqhwisha futhi sayatshela ukuthi yabo ngani kasi umuntu eseqala ukuthi eseqhwisha umdedeleke lapho ukuze ngekashoni izoquleka lapho uzwe ikhanda lithi iyona ke lento ayingithusa ke mina ngoba phela ngangikwenza ngingafundiswanga izolonto ngangibona ngikwenza kodwa manje ngingenalo ithishi yayo manje ngangisime ngimshiya umuntu ngimtsime umdede ngiliza ikhanda lithi qi ngifuna ngishawuva ngisangambulala umuntu bo thina silima sika musi uyisiphuphu wena sihambe siyodayisa ngize ngiyeba futhi ngibuyele emuva mina ufike uyophela umuntu lapho ngembuyele thina wena bisilima wena asabe uzoqhama amaphoyisa ngize ngiyeba futhi ayingeke ngiyajika mina bunyompela ukuthi uzofuka ngiziyambuka avuda ngazi udawu kade ngade usopa tu kodwa manje ngathi tu abantu usuke babona ngathi bayanyaka aswele nje senzekile yonke Mfisa uhleka phezulu uyabo iletho phezulu inkingi yabo muzoyihlalela ubuka imovie uyibuke phezulu lento enziwa usinawana ayifisa usinawana bayahlekisa leminyango phezulu yabo wobaleka umuntu kasehlatshwe ifoni wahlatshwe walletho wahlatshwe icathulo yini sekhanda ubuya ingqondo uma kubuya umqondo manje ubuya umqondo engazi udunya ushayiswa ibhasi noma yithini baleka ofotoza hawu shona leyo pipi imoto awele angazi ukuthi izinini sekwenzakalani ngiyafisa ukwazi ukuthi yini esisiduma no kumele ngikubambe okay ukuze uzokwazi kuze ngizokwazi ngempela ukuthi sesiyini esibuyile emkondweni ngoba manje mfisa wonke umuntu mewavuka aqalaza ngala asho manje uhambe umpopola ngihambe phela ngifike ngimpopola usungafuna efa ngiphela ngenzelani mfisa ukuthi just in case mhlawumbe ngibe nangazi icala ukuthi ngona ngabulala ngoba phela angifuni uqamba mangazi ngibulale umuntu angazi ngigwaze umuntu sele ngafika la ngisuke ngakwenza ukukhanga akekho sengambulala akekho sengingamgwaza izolonto mfisa manje kuba khona lo mina ukuthi njengoba indoda yabantu ngishaye ngekhanda kabuhlungu kanje ngenze mhlawumbe sengishaya ikhahlela ibhakede yabo ukhahlela ibhakede ukushona yebo lonto mfisa kwabangakwazi yebo lonto manje ingakho ngibuye ngizonyonyoba ngiguqe ngamadolo ekhoneni ngiqalaze yebo lonto ukuthi uyavuka eme ngimbone evuka ngize ngicine sengihleya ngedwa ngimbone pump igijime owele ushona le engihambe ngifike ngwatshena masahleka mase wena sike wangena egemini usazongena kodwa sigcwele ngawo ngoba uyayenza lento khona ngasena hliziyo yebo khona ingasana inhliziyo engasaphayile sekuyizona ezikuhlohla ezikudubulayo kunje hey sekusuka kanje bese kuba khona leba abamagwala abayinkinga abacutha kanje kube ngazi ukuthi umuntu uyirelaxele ibhemile ugwaya kanakile uthi senibamba umuntu yabo lo sebelana basebezofaka izandla amaphetheni warawish lawo bantu ilaba abayithwa ikawuti asebafa induku kakhulu manje sebeyalisaba ukuthi sicala sebeyasaba ukudukhuza icala sebelinda ukuthi manje njengamabhubesi ukuthi iqale lo lokhuza inyamazana mise libambile inyamazana mise ezala amanye asezodla nabo sebenza lezo zinto ezikanjalo ngayibamba lethu ngizofa mina ngifela amanye amacala abanye abantu waphela wena usukushaya sekuwena usukuqalile wena usuke futhi ubhekene nayo insizwa ayizwa lonto mfethu njengoba usubhekene nayo insizwa sho sifuna wena futhi oholayo kakhulu mfethu ayibona lonto ngoba nje wabetholele ifoni nalelo kunjani wena ufuna uthola into enkulu yebo ngoba kube okwenzanga lo bengekwenzeke fakhona yebo lonto mina ke mfethu babe sebengishaya ukuthi angisi musha okay usukunake kona lo emaphayitheni awungeni awukwazi ukuthatha something uthatha laba abantu uthi manje sesiyahamba sesiyakhatha sebeyajika sesi mfethu ningakhohlwa abafethu bengino 200 rand mina ephayitheni eceleni hawu kuno 200 rand icela mositshena ingane futhi ukuthi siyophanta ono 200 rand futhi ungasuka mfethu endaweni emgodini sami siyophanta uno 200 rand yasusenza ilima wena yabo yona into esahlezi ke manje siyibamba futhi omunye umuntu athi hayi mina ngino 100 rand bafethu ephaketheni mase siphuma kophanta yabo ngibamba so laba ngenza isilima yani ngase kuhlatshwa bayacwiya afake ephaketheni mase ekhipha leso ikama yabo lonto futhi manje mina ngisiphuphuku mina futhi ngikwazi ukuthi ngidele ngempilo yami ngidele ngegazi lami ngenze kanje kodwa manje omunye
umuntu azagcine esengigebenga mina yebo lonto njoba ngisho ukuthi nje babe sengimana ngala ngabona sayinge uthi ngiyikawode lento ngiyiye ngoba manje ngizogcina sengishona ngilimala futhi ngilimalele enye into ngoba manje labafisi badubula ngahamba yebo lonto okay hayi ngigcine sengiyeka le nkunzi phinde ngibuyele khona ukuthi ngiphantele ngokolweni sengishayile ukolweni amasaka amasaka ke besishanyela ama truck amthusa i-truck iphuma le mhlawumbe kuMozambique uselapho bafo ukuphazamisa yes kwenzeka nathi hayi ungashaba ayagcwele nje ngaze nginake ngisabona phela sikuduma ikhanda mtaka mawoza kwenzeka nathi uhlaba indoda ngokhiye yabhilikida yaphunyuka hayi yabo uqale enye inkinga ke manje mntama yabo lezi insizwa lezi angale hayi indoda uyithola uzwili kona lapha ngiyakutshela mntaka banamandla isidala bayidedeli hefis umzaciyane ngeza ngoba ngisi umzaciyane indoda wangithi shwi qhakilikide wathi uproud don't ummese wathi uyeza indoda wathi wezwe omunye wayigcavuna ngemuva wagibela vele asuma naye wazwinga njengengane encane ubone lokho empesi kanje impina kanje lokho round kuthi manje phela usihleke kodwa manje phela sisemsebenzini ngoba phela siqalekile mfethu siyayifuna lento sesiyibonile ukuthi nansi lento yebo lonto bese isikhathi sokugcina futhi yebo lonto ufuna isibheme yasilwisa futhi indoda le ezweni futhi yasilwisa ila ngabona khona ukuthi hayi siyabavuma nathi sodakhe siyabazi bangakutshena nabo abanye abafethu ukuthi ayibayinkinga laba abafethu vele uyithola into yabo kalula noma kanjani izwa lonto mfethu bayalwa and futhi ngisho usumgwazile still mfethu ngoba waze wakho wamgwaza uaccuse kodwa still le ndoda le ayifuni ukuyidedela into yayo mfethu waze kwaqhamuka amaphoyisa wayimasi idedela sibaleka mfethu kusho sisalusa izwa lonto okuyikona ukuthi la ngabona khona ukuthi ekhona ezinye insizwa leminyango eziyinkinga obona kahle ukuthi ziyayifela into yazo futhi manje ubhekene nawe wedwa muthe ubhekene nawe wedwa uyanabo kushiwa iphepha phansi indoda indaba yakho nje mfethu ixoxwa ngekho ungazolandwa ngeambulance yedwa engenabo abantu abazomlamulela abazomsiza ezokusebenza nje uwedwa ndoda ngoba manje ngiyabona ukuthi lela zinto zinamandla isidalwa ingoba manje uyabamba njengoba indlela eshayisa ngayo ngalezi nazo ziza kanzima futhi yabo lonto mfethu manje sikwazi ukudla mfethu iglucose for 3 months namakhekhe la waqinile oqwe for 3 months iglucose uyiwona ukuze ikwazi usibamba ipower phela ukuthi ikwazi ukuthi ifike la lazi yakhona mfethu yabo abanye baqashe enjinini zomkhumbi vese kusokungenwe khona enjini ngoba phela iphuma iminyama suku nakhona la misiphuma iphuma njengebhubesi njengenkomo lezi inkomo lezi ezihlanya lezi ejaha ishidi lelibomvu iphuma nje iyala iyakhona kodwa manje okunqa isungazi manje usuwale kodwa manje musuphuma lesa afika uphuma usundiza ukuthini mfethu usukwenzela usungaba ngoba phela abanye bebanje kusubaphose emanzini ibhlungu ke le bese besichazela abafethu bese mebanjiwe ngaphansi umkhumbusa usahlapha usahambe 2 months saselenye inyanga sosuphakathi naphakathi nolwandle bayabanjwa ukuthi laba u10 badedele phakathi emanzini baphoswe emanzini shekusala laba ambala abazosetshenziswa basetshenziswe bakorobhela abo banikezele okuncane inezo ukapteni kodwa nje inqwaba yabo iphoswe emanzini wona kunzima ke lokwabo beza kabhlungu la eSouth Africa and futhi bafika kanzima kodwa manje befike behluphe masebela ngoba futhi abayiphethe kahle iyona ke into enkinga ke mfethu sesibhekene nayo ukuthi why lamadoda mesengala afika abamaqhawe kube ngazi manje indawo yabo ngoba manje yonke indawo ila bebusa khona ngoba ngisho ezitolo umuthi yafika esitolo la khishwa khona amakhalibhozi isitolo sami lesi indawo yami lesi ufica bona nawe ungaphuma la ufika ubone ibona bagcwele yonke indawo ila kuphakiswa khona ibona bagijima online abahamba phambili thina odakhi singemuva kodwa manje ibona bahamba ngaphambili uzuxaye ukuthi labantu indaba ethembile enkulu kangaka izwa lonto ebenti bevakashile la kodwa manje indlela benze ngazo isivesi ibona abazalelwa la yayibona lonto ukuthi angazi isibindi esingaka basithatha futhi isibindi vese abazalwa naso izwa lonto ngoba ngeke ngisho ukuthi sabantu asifani
yabo okunye sikuncelebeleni futhi nabo ngoba kuncelebeleni ukokulwa njengoba nami ngeke ngabona enye move khona la ukulwa amaphoyisa nabo bona ke itshe hayi bawo master ndoda uthi ujike khona selikushayile itshe abasebenzisi amaphoyisa ephethe ibhambe ephethe amatshe la abantu labana bengadleli ezile bese bawaphethe nabekho bededeli and futhi midedela kanye iswisi emile ukuthi liye ekhanda straight izolonto and futhi melifika ekhanda hayi ukuthi lifika hayi lifika nje mfethu ukusha uvuka phansi yezo muvuka phansi uvuka isibhamu sukhohliwe isona usuyabaleka uyashiya hayi ukuthi uyasithatha uyabaleka uyashiya ngoba manje uyabona ukuthi ukugoba kwami ngiphinde ngilivusa liyeze lesibili ngiyashona hayibo lonto mfethu angibazi abafisi badalwa kanjani hayi bayenza lento mfethu umshana wagcina bemtholile labantu bakubetholile umshana ke mfethu okay yazini bafasa ivale la yes mntwana uma abantu befuna ubuye for this is part 3 angithi bebuye for part 4 siyacela bedrop ngaphansi kwi-comment box ukuthi bayakufuna uma kunembuzo abanayo bazofika bezolokhu beyibhale lapha kwi-comment box so uzothi uma ubuya ngibuye ngizokubuza leyo mbuzo nendaba yomshana bayoyizwa ngalelo langa ku-part u-part 4 lo part ba part 3 so buya for part 4 danko okay uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye siyaqela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ucindezele wakhe ibell kuzokubeka emathubeni ukuthi makhonto esiposayo uzothi mawungena phakathi bese uyitholela isiqephu sangalolo suku siyacela ukuthi bejoine ne-membership ukuze sizokwazi ukuthi senze izinto zenzeke mina nguprofessor ngwamkhize Mdabu kaphathi kwanongoma esigodini sakabheka umthetho ngaso uhlangothini lamadlakazi sengcenga Silka yes unjani usho abantu ngokhiya wena yebo kodwa phela sengakuvala konke lokho ingakho sengiyincengela ukuthi ngikwazi ukuthi ubuyele emphakathini ngibuyisele emphakathini njengoba ngikwazi ukuthi ngiboye ngidayise ngifisa yazi ngicabanga ukuthengela istock kodwa mangakuthengela le stock ngeke usabuya for part 4 so ngingabuya kanjani mangwale ekhaya mina ngidinga usizo njengoba ngizela ekhaya ngiyimisele njengoba masiqeda part 4 ngizowanga so ngalesi sithenga stock nanokuthi makhona abanye abafuna ukulekelela bethatha inamba yami befone ukuze sizokwazi ukuthi sikusize yes kunjani danko